Kajaka ajing sumar dan raj nong telu kabal ai kerteng kum ka Mama del Amore Center haka arpo kundai terik ubenai Februari arjar arpo kala penlong ya kesngi ke bakerpang na kebenta ki bapang ki basitom kabalatip kum ka wall sick day. Haka ne kesngi na kaliang jong sister jong kabalang Katolik kila khot sungba ya baro ki temen ki kro ki bajuan ban sim dawai bat ban pha sumar haka ne ke dispensary. Ki babun ki rutemen ki bana kene kathany kila dap dak jingsio im mensim bantip bagadon kasing bakerpang nak benta jongki. Haswa ban penlong ya kejingelang bakerpang jong kene kasingi la penlong shwa ya kamas bakhoj ke balayalam da ifada Peters Imli ubadai uparish pris jong kene parish. Ha kene kasingi lawan ban sakhi ya kene kejinge kendu dau MLA jong kanong po constituency uba Emerald Bonds im kum chief guest rengkat da kejinge don lang jong uba Thomas Malai ubadai director jong Bosco reach out nangta i Dr. Sister Rabha ibadai i Dr. in charge jong kene dispensary ufada Peters Imli ubadai parish priest jong Lum Sinai parish umdan uba Thomas im ubadai urang ba shenong jong shenong umdan nong telu uba SD matong ulongsan jong raj nong telu lapan sengau tanat shushu ia kene kasngi da kejingshat nagi kena school jong Don Bosco English School bat ki drama lengkot nagi kena hostel kentai bat sinrang. Ha kene kasngi na kaliang jong MLA ulapan pau ya kejingkemen namar kene dispensary kala ai kejing syakri ke babahatam na kebenta kene kathany baro kawai. Watla kadang dei tangga jeka ajing sumar kebal peniat da commission jong kebalang Katolik. Bat kum kejing kersan ya ki kamba baha bawanra da kene kejeka ajing sumar u MLA ba Emerald Bonds im ulano senyang da kasong pisa silak tengka. Ulapan pauru bagane kede kejing kerku na kebenta kathany umdan baro kawai. Isong kumen subun panidon derka akan dikasih akan dikejaka kabangitip kumka Mama del Amore Dispensary. Bagaimana mud derka kalong kat kami ketinggi. Kani kejaka semar kamal ai mentoy nak benta jong kani kadong bagat time gedungi. I would like to express my sincere thanks to the congregation, Dr. Prabha, and all the sisters who are associated himself with this dispensary here. I am told that the hospitality that you have rendered to the people of this area, it is quite commendable, and I am told through reliable source that you have given a very good treatment to so many patients of this area. And I'm not wrong to say that the setting up of this dispensary here, it has come like a blessing in disguise in Umden area as a whole. There are so many patients from not only from Umden, from remote area of right Nongtru, right Marman, right Makhan, from everywhere. They used to come here to get treatment for their diseases. But kani geding don jong kani ka dispensary hani ka along siya geding kerku na kabenta jong ilang baro. But ni skam bagading IT jong kini ki sister apo geding elam jong ni sister Dr. Prabha. Kinang la ban ai tuju ni syakri agi por di wananwan magani ka dong mo ka ni. Kani kejing kendu mendagasngi dalam kumkawai na gibenta kibangitip kum kataka Wall Sick Day. Bagi kenmau ia kani kesngi bagi nampang kebetulan kia takwai tarifu Februari man la Islam. But isong kemen sibun ban dan hagani ngejaka ngapan pau di usnu ia i doktor i blapat sungha ban dan benta hagani kesni ban kenmau na kementan kapang di bestom ban keju kepor kabak hampat sengau na jusuk kolong ban i di benyok di panyok ki baya dan rengkat hagani kesni na kementan nyok ban penen burong i na kaliang jong keneka dispensary kalau di kamai musim ini habang i yang dibukum kini musim idon na kementan kuno banyerap ban kedio ban penen burong hamtam na kota yupi kibalasa. Nadu ko sedang ublay ulat hau ia kebeneng ia ketendo. Agak sedang ketendo belum ke sudah. Ulat hau ia ka igidi kisit air yuring mesin ke kimra kimren
bat na thau yo brio bat ye brio haga dur ke jong beliau na kerku na ka banta jungi ki benriu ki bawa suspa asla jong ke perthai labun pun spa snem pun haga snem bat na jinga lenti ki jungi kum ki brio na ka por sa ka por kum na ka sngi ka bangi rakhe ya ka ni sngi na ka banta ki bapang ki basta haga juk ke jungi ka banta ki don sibun ki jadi pang Idon kilongin kibala ban sumar kibala ban afford kifat tin pare kijat kin sumar kibaper ki sumar di hospital kejinglut kalong gabun idon kilongin kibom biola ban ai ki sumar kibat kum kita apdeng kini ki baro kalong sisa ki kabasong kenal bani i hacin disam di demi apa gidon kilo ke bapang ke bestong ibarat mana ila keren om tang kaka gawai kaberla ban penim kehenrei kajing sumar kijing duai cuma man kesni gitu ni kibala penyerang hagani kapor ka gidon mentar hagani i ya kini ki long kemi kibala kamyao kata gidon ni kibala sitom buat banyak tu dari silapnya poin dengan sini kalau kerpang beli ulah kertu kerpang itu tidak dia bala buat propusnem dia bala tam propusnem macam poin kunai propusnem dari beli ulah kertu itu bersim bagi ni isi kita kita beli ulah air kerpang itu kita long sisa ulah kertu sampai ke besuk penim agak juk ke pemerintah akhir saat kita nyongko kapal jadi dan ring ainu dia boleh ba ai kesini ke berjerong ini isung kemen sibun bagi ngajau mak marwai mene abang i apa ngapek ya kini ki mei kijungi ki buat pedeng kata kalau nak tanya bisa sitom didawan hang bagi kecam boleh nangker kui lem bagi jing sumar didawai kita sip kita ngiyo jing sumar yang dibahaying di bahasa kalau enggak berkongsan itu berkata ketika action drama mene kawa lepeni daki nak hostel kalau dikei kawa tak ya kejemut kejeng perkat kejungi dan kejeng perkat maru gidon sibun agak juk kawa mentah ya kibalano kerta enum dan syuk kopek pesumar pekni Ami yang didong bagi sanji jengi impat dadon kini kita bersumar ya kini kibala kamtumen Lada kenlik haki Shnong ki sor ba ki wala kham hai kum sha Delhi sha Bombay sha Kolkata kidan sibun ki jaka ri ya ki wala yao ki wala temen namar undan shu bari bersumar ya ki ni iya ni dapat air mo to bata gidang ya dan di pora berpek ya ki kini ba kimi ik ba ik penyok panyok mensan pasan banyak pek ni pada sumar yang im hagari yang berdut tengah ladang ini mujur ya giwipat ki jaka giwipat ki sorba hagari ngeri ni demi kidan sibun ki bala syak ibn wala de gidan ki kon ki 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 ladang ki pasta ndrei kim dan ko por pek ki hapan sa sakit ki jaka sa di belah kepang bersak tang kita di belah yau di belah temen sudah kini pek iki sisin si benai kini sisin henry benai dan sisin sisnem betul kata ini boleh dokterku atau apa jadi saya kita katok ini di bakum kita henry bagun ini ada pek ini yang lebih jauh di belah temen ayi nasib bagi skam bagi daging pendut burung ya bi akan kesini kan lo mungkin saat yang mau nak mengajung di nak lihat seperti dispensary buat ada juga por nak mentar di dalam ban kira kuat bakum kilong sem dongin ya burung markiliang dongin ik markiliang di badang samla kita dan lanjut dan belak penyedan nak ada por dan ini jaga ikentu bagi dan semua seher ya di ritumen di badan hagi yang kisah di dunia magilong di bensin di mokotor
Ibalong siya kini kerku nak kaji. Iwei na preng jungi lan angin Thailand. Agis ian ka jungi. Ngilong kumne kumpang ngilong. Kedai lang ba jungi kini pa. Kimei iki pagi. Kibala ri kibala sumar. Kibala chum. Ilong kumi kibala ai bun iki khulung. Kibala pensum penslet. Kibala hikai ka apor ka borong jadi tikru ke play. Kawangi ngilong kumne. Ngalong kumne. Dene kini pa. Kibala ri la sumar. Pengelak dan orang tu mereka pengelak. Tapi yang tu bilang apa kok? Di lembah itu pagi tu, kita lari rasmar atau ni pesan ini pengilang tu mereka pengilang. Bagi step, bah lembah kini inisiatif kini persyarat, nagalian dong kita sistar kini resmi. Bagi seorang abang idan hukum kini resmi. Kapan kenal ini ya kikam rapat, kita lelang kemat dari Saint Mother Teresa. Ya missionary of charity kepada hati yang kepercayaan kita justru yang kekti kejingerap ya gitu kilong yang kilong sem ya gitu kilong kumi kilong pan kita lasaki kemudian juga kopek nah nagaliang kedungan ay kejingero ya kami missionary of charity ya kepada sen layalam dari Saint Mother Teresa anong po kedan missionary of charity lagaki kita julek itu kini itu ki recruitment di badan ke Jepang yang ikut di babon di badan itu di bamdan su batre bandri ban sumar ini bamdan su batre ban bu iki him tendre kini ka missionary of charity kepada keleng yang kini garbi ki besyumi kini bentar wakrau bandri ban keduk ban sumar ya gitu di balasa ino agane ka community society kini kisah kita hal itu